ruševine avtov. Scrivo un'auto! Znak prijatnosti postavlja Amerikanci. Quanta roba hai registrato? Tutto un po'. Lej tole, kaj je to? Tole tukaj. Miškovo gnezdo. A to? Leteči, ja? Lej pa kaj se. Wow! Ali se darajo? Glej ga, vidi spodaj. Glej ga. Ja, nisem najmislila, spustim. Rad bi, da čarna vidi, no. Čarna vidiš spodaj ga. Ja, oglasa se. Oglasa se, Tam se glej. oglasa se. Glej ga, T-Rexa. Vidiš? Oglasa se, glej. Čarna, zdaj so pa na moji strani, jih poglej. Čarna na moji strani. Lej ga, tega te velga. Glejo. Jajca, dinozaurova. Jajca, Glej ga, T-Rexa. Glej ga. A, tega bo požaril, ne? Guardate una volta. Cosa avevi messo dentro? Stai a vedere. No, dai, Braccialetto? Ne, ni konc. Ne more biti konc, ko se morajo dal vrniti. Da tam nimaš izhoda, veš? Da ne začne. Tam ima dolgo turo. A? Janez. Tu ima dolgo turo. Dobar dan, Ljubo.
jutro usedla. Mi date črni malo. Malo. Da ne boš Ne bom. televen, da pa spomnim. Ne bom. Tako ti. Oj, 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 oj. Guarda. Bravo, živo, Gianni.
Perché? Elisa, quello grosso è qua, invece Sofia! quello là, quello che c'è la testa fuori. Non è quello grosso. Le sciarche che muovono. E lì? A scuola non dico bene andare con questi pagliacci. Quello stavo. L'ho visto? Che me era l'antena parabolica. Aber ich habe nicht gewusst, wie der heisst. C'è un gambero.
Tudi en rakec je tle spodaj. Je morska zvezda. Čarna. Beljo. To je šila za prcel. Bo je pa še prtlavo na tle. Tam, Ata, vidiš te taj, glej, kakšna hecna riba. Čarna. Se pomni fina, Maledetta. Joj, glej, Belli, Squalo? Belli, Più che squalo, squaletto devo dire. Wow. Kakšni je. Glej, Ata, glej. Skati. Glej. Ne vem, če so to morski golobi. Morski golobi so bili. Skat je večji. Glej, kak so rušne, glej. Pa tam tudi je ena riba. Glej, Ata, kaj ta živa? Ja, vse so žive. Glej, Je prišla pogledat. Glej. Ne gor ribe, Tisti kletki, greš pa noter, vidiš? To je kletka. S tem se futrajo, ne? Mislim, Lega. No. Matrija. Sam ta še ni. To nima. To tam obstaja ful večji. Tega pogled. Sej se bo med njim preplavil. Arriva. Guarda adesso cosa ti arriva. Sta a vedere? È proprio attaccata. È proprio attaccata. Guarda. Denti. Ta. Che figata. Io non mi muovo da sta vasca. Che figata. Se non hai, guarda. Che figata. Ajde. Nog steeds gaan Marina doen, dat weet hij. Čak imam tega zdaj takole dobrno ostrenga. Preparati, Consuelo. Preparati, che venire per lì.
cose da mangiare. Bene? 1, 2, 3. Allora, non smettete di passare qua sotto. Che fanno fate troppo chiaro. Andate via. Ciao Sara. Ora soffitta e monoffietta. Ah, Disney. Siete fortunati. Il tempo si è fermato. Che bella, vedi? Noi fantasmi di Venezia ci godiamo ora il dolce sogno delle nostre vite. Chi siamo? Avete visto che belle? Io non posso parlare per voi. Io sono il fantasma di Giacomo Casanova. Forse ci vedete. Forse. Anche per i fantasmi c'è sempre un visitatore famoso da festeggiare. Fate finta di essere voi. Anch'io sono stato riposato. Un figlio di attrici. Su, non più la notte. Fu inaugurato il 4 luglio del 1970 e si estende su un'area di 85.000 metri quadrati. Le meraviglie architettoniche italiane e di parte straniere sono realizzate da un'equipe di specialisti. Il materiale usato è una schiuma di resina in fondi che vengono intagliati a mano e poi assemblati. Alcuni esempi. La Basilica di San Pietro richiese 6 mesi di lavoro con un'equipe di 6 persone. Per realizzare il Colosseo occorsero 4 persone e 4 mesi di lavoro. Čarna, ne prehitevamo, ne prehitevamo. Sei bravo, gira bene, bravo. Non fate tutti la stessa strada, qualcuno venga dritto qua, se no guarda che si trova via il semaforo. Taglia alzata. A piedi là!
Čarna, si se malo zaljubila? Čarna! Ne poznavam Čarnino srečo ob iskanju školjk. Leata! Vseeno celo sem našla. Ampak koliko je cel kup? Delo? Delo?
Pokaži mi roko. Stigni roko. Malo umazane. Speri. Ne tle, malo tam pojdi globo vodo. Se jaz bom tudi na en cigaret. Več se malo Črna. pa pridi se gremo malo posušiti, pa še. Črna, je veliko školjk. Več kot si pričakovala. Ja. Super. Aha. No, krasno. Attenzione, è il vostro momento. Mi raccomando, Sole, vai e colpisci. È Ferragosto. Attenzione. Partito. Per tutti noi il doppio salto mortale di Sole Stetti. Bene, questo è il salate, ok, altra chiamata, altra arrivata. Ed ora si prosegue sempre con lei, con emozioni forti, perché rientra in acqua. Ancora un grande applauso per Claudia! Ne vem, kam je šla zdaj tista punca čarna. Tista je od tukaj naprej.
pa v labirint se zgubljati. Tukaj je tisti kitajski cesar. Pridi, greva skupaj. Stopi. No, pa samo pej, stopi če. To, odlično. Super. Tu so mi fulušne zadeve. Si videla, a? Jaz grem tukaj pogledam. Jaz tudi. Golfaš. Aha, le kam smo prišli. No, prosim. Labirint. Z ogledali. Se skozi moramo, kar pojdi. To si, ne, to si zadnje gledala. Mislim, da smo se malo zgubili. Ne, pa nismo. Stopi. Pojdi. Tema. Nazaj. Tuška. Potem lova. Smo končali? Ne, še. Ja, da smo že pri... Ale ta šprica! Glej ga zajca, bili zajec, follow the white rabbit. Pa res. Čakaj. Follow the white rabbit. I am following Lata. Ecco che inizia la Evo ga labirint. Inizia la hai ragione. Mamma, Labirint. Kam bo šla, levo ali desno, Čarna? Kam greš? a mi se da gremo tudi piano? A se boš v ogledalo pogledala? Andiamo a vedere avanti cosa c'è. Imaš luknjo na hrbtu. Ops. Lej, nemaš še. Lej, da se ti kontra, lej. Koliko si visok? Sam pazi, lej to. Lej. Če se nagnemo v to smer, lej, čaj, pridi sem. Lej. Zdaj se pa nagni sem, pa se tam tja. Viš, čisto drugo smer se premika. Se vidi, Eri, še naprej pogledaj. Ma ne vidim. Tam bomo pa zdaj prišli. Kar Čarna ne gre naprej. Čarna, katera vrata boš izbrala? Čarna. To. Narobna vrata. Napak vrata.
Ta niso pravo, pa ta Naj sama premisli. No, odlično, gremo. Čarna nas bo varne pripeljala skozi labirint. Očitno. No, gremo. Kje smo pa zdaj? Nič ni. Pazi stopnice. A se vrat ne da odpreti? Pojdi, Čarna, tukaj. Au. Čuvajte stopnice. Čarna, tle greš naprej. Tle greš naprej. Čuvaj stopnico, dvigni nogo. Nogo dvigni. Tukaj. Dvigni nogo. Kar pojdi, Čarna, naprej. Naprej. Pojdi naprej. Kam pa zdaj? Tu dol. Zdaj smo se pa zgubili. Tu dol. Tu, naravnost, ja, ja. Ja, čez zaveso, Čarna, čez zaveso. Porini zaveso. Tako. Pa smo prišli ven. Hvala, ko si nas ven pripeljala, Čarna. Ahora estamos por sprintalo. Da bomo prišli od zmaja. Res je. Ampak najprej nas bojo rožice pošpricale. Mojte boje rožice. Kaj? Pravljica. Jaba. Obo. Ko bomo mi prišli skozi kuče. Kaka usta v zmajevska gremo. Zdaj kam bo šla, Čarna? Ali je zaskrbljena, Čarna?
tu se moraš posipati, da bunče Ja. sem. Skozi usta not, pa ne skozi ritven, ampak skozi usta spet vam. Gledata to. Zopa se spodaj. Petrafonska regija. Kaj pa je to včasih? To je pa hiška od Bendi. Čigava hiška je to? Od Zvončice, ne? A pa res, Po mojem. pa res. Zdaj, to je tukaj. To so pa Vendi, pa Peter, pa teli otroci, ko so še doma, vidiš? Ajde, Peter, tam. Tako uživa. En otrok je bil dovolj naravno šel. To čarno ne zanima. Vuoi fare vedere? Non devi prendere paura, amore. C'è la mamma e c'è il papà. Fai questa è la signora con la testa. Che bello, amore. Kje? O, pa res. O, pa res, gospod krokodil. Pa nič ne tiktaka. Kafen, kao, si videl? Lej, Čarna, veš, kje smo zdaj? V Lobani. Ladja še, ne? A ja. Ali je to to? To bi se mogla iti. Ne gre tako.
coppe. Ciao Gleda. Ciarna! Non scendete dalla vettura, rimanete seduti fino alla conclusione del giro. Moto accese e via a tutto gas. Tenersi al manubrio e stare attenti. La moto inverna. Tenersi forte e rimanere seduti fino alla vita.
Aspetta, non spara niente, via! Io devo sotto le gocce! Gre? Evo, Čarna, pa si še ta pravega konja jahala, ko si želela. A? Lep, ne? Tak je lep. Kako je lep, gospod? Gledam tudi eno